Otvaraj tu svoju kasu i donesi mi litru rakije. Ne idi mi na oči bez rakije. Ali tata, ovdje su mi pare za sendvič u školi. Skupljam ih već 2 mjeseca. Kupi te pare, dok te nisam u dom odveo. Hoću. Požuri se, mali! Pa gdje si do sada? Šta će ti taj kruh? Uzeo sam na kruh da jedem. Gladan sam. Bolje da si mi pivu uzo. Pa tata, što da jedem onda? Jedi govna, majmune jedan. Imaš tu čošak. I stoj na jednoj nozi. Tata, ja više ne mogu stajati od gladi. Mogu li dobiti malo kruha? A gdje još jednom progovori? Ranču ti nos i vilcu i usta. Okri se tamo! Imaš li još para? Nemam, uzeo si mi sve pare. Ne mogu te više očima vidjeti. Višak si u ovoj kući. Pakuj svoje stvari da te vozim u dom. Nemoj, tata, molim. Brzaj malo, dosta je plaćao, brzaj malo. Pakuj se. Tata, hoćeš li mi ikad doći u posjetu? Tata, ne ostavljaj me ovdje! Šta ti je, tata? Ne pusti me da spavam. Spavaj ti, sine moj, neće tebe tata dirati. Viš nikad neće biti. Ako znate za ovakav slučaj ko što smo ja i moj sin snimili u videu, prijavite policiji. Ovdje vam je broj. Tajo, volim te. I ja tebe, sine. Mua.